ثم أما بعد، أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك نصلي سلاما تسليما زائدا على خير حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الجمع الكريم ويا إخوة الأفاضل ويا أمهات المؤمنات، نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا كذلك في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حرم سيب جلبة hiɗen yetta allahu subhanahu wa ta'ala on allahu handuɗo yettede, on yettuɗo hoore mum ko adi yettoɓe mo yettudemo, o wi alhamdulillahi rabbil alamin. hiɗen seedo wondema reweteɗo wo ala, nafa rewɗo ɗum, lorra mo rewali e hoore ndiɗo leydi e sengole nguɗo kammu, si wona kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. hiɗen seedo wondema kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko tagi kala hunde. leyɗele ɗe jeeɗɗi noon e kammuli ɗin jeeɗɗi noon, Allah subhanahu wa ta'ala o wi o tagi ɗum ɗo fof e nder balɗe 6. haray o ino handi yettude. haray hiɗen yettiramo kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala e nemaji ɗi o nemini en, heewi e nemaji ɗi en wawa kontude, kono ko ɓuri mawnude e nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala nemini e meɗen, nema ɓurɗo mawde on ko ni'matul islam, ko nema wonde julɗo on taw. haray ko afdalu nema alal itlaq. hiɗen yettira Allah subhanahu wa ta'ala o nema ɗo, tawde noon ko kanko suuɓi en waɗi en julɓe. hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala on lamminɗo kala laamiɗo, o folli kala mo folli, mo faala follude, o arsiki mo faala arsukude, o ɗali mo faala ɗalde dow nunɗal makko, o yurma kala mo faala yurmade, o andi ko fewndi e ko feƴƴi e ko aroyta e konko aroyta, si aroy kadi honno ardoyta, kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo andi ɗum. hiɗen yetta o, hiɗen du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko rasulul umma, rahmatan lil alamin, ko yurmede dow tagore nden. hiɗen du'anomo kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hiɗen wi'a yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu yurmede makko e moƴƴere makko e bagoral makko moƴƴere e dow oɗo nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam, kañum e sahabaɓe makko walluɓe mo yottinde kaɗo diina, gila ñande o nela ha ñande o ƴettita o hewtiga jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. kanko e ɓeɗo sahabaɓe e sonnaɓe makko e kala ñentinɗo ɓe ha hewti e meɗen enen ɗo fof, yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗo en ka galle yurmede makko, wano moɓiren ɗo ni kadi yo moɓiro en ni ka galle makko aljanna. haray ɓawo ɗum musidɓe julɓe men salmini on salminagol islam, meɗen wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi yo kisal Allah woni e dow moɗon. haray goto kala salminama e nduɗo salminandu, salminirama kañum kadi, yettirama e yettore nde o yiɗi yettirede. ɓawo ɗum hiɗen wiya haray yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmo en, yo waɗu en yimɓe yurmeteɓe kadi, yo jaɓan en dewe meɗen ɗen, yo waɗu hattorde welo meɗen on e hoore oɗo aduna naadoyede ko galle makko aljanna. amin. haray si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe, immorde idaratu ahlu sunna wal jamaa wano andirɗen noon
en fotti ɗo hannde nde ɗo juulirde kadi kotrik e ñalaande nde hannde asawe ñande nogay e jowi lewru sappa ɓuro aray e dental ahlu sunna wal jamaa wonno ko waɗani en barnamiji on ha hewti e nde ɗo ñalaande hannde tawi hannde ko hawritata ko yen fortu e nde ɗo juulirde kotrik ɗum woni haray woni ko ɓe suɓanino e yen yewtu hannde ko honɗum woni nde ɗo finde nde jokkuɗen hino wi e finde ahlu sunna wal jamaa ɗum woni aqidatu ahlu sunna wal jamaa ma ɓe wiya aqidatu as-salafu salih ko honɗum woni nde ɗo finde ko honɗum woni nafoore ko woni e ngal ɗo dental donc haray ko dental suɓangal ngal Allah subhanahu wa ta'ala suɓi ngal nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam wuuri dow muɗum haray hande juuti raɓɓiɗi koye ɗum ɗo wonɗen etade alluwal meɗen ngal inchallah haray famugol meɗen ko honɗum woni aqidatu ahlu salaf salih aqidatu ahlu sunna wal jamaa haray ko ɗon mawdu yewtere meɗen nden hande haray ɗen innano wa bisimillahi wa billahi tawfiq ko Allah woni hawrindinowo yo Allah subhanahu wa ta'ala longin en tawa kanko yewtuɗon taw o nafitora ko o yewti kon tawti kadi nafa on onon yewtaɓe ɓen yo taw hara ko yewtira kadi ko sabu Allah yo taw hara kadi ko heɗora ko sabu Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala woni giɗo meɗen yo wonu ballo meɗen yo jaɓan en e muɗum o famina e mum si en faami kadi yo wawnu e ñentingol kadi hara yiɗen wiya ko wiyete kon ta'riful aqida hara ko wiyete al aqida taw findo nden filluka ka haala arabe ɓe wi hiya min al aqdi ɗum koko jeeya e finde wa huwa rabtu ko ɗum woni ko haɓɓa no wawi sen inni finde haɓɓande e ñeññande kadi watta waɓɓufu e dartagol e hunde nden wona e mayre washaddu bi quwa jogi tawde kadi no moƴƴiri ɗum ɗo fof no wiye al aqida watta massuku e jogitagol kañum kadi no moƴƴiri wal isbatu e tabutugol e muɗum wa minhu l yaqini wal jazmu no jeeya muɗum fellutugol e wiyete kadi ɓurta fellutude wondema ko jogii ko ko ɗum ɗo wonno ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko okka ko ɗum ɗo woni ko ɓe wuure dow muɗum o wi haray si wiyama al aqida o wi ko al hukmu alladi la yaqbalu shakku fihi lada mu'taqidihi ko hunde nde jaɓata sikkitagol wonande fiɓuɗo on si a fiɓi hunde nden a andi nde ɗo ko gonga na ya sikkito wigol tawti ko komi jokki ɗo ko gonga tawtina ngala dental woni e gonga o wi wal aqidatu hiya dinu ko wiyete aqida o finde o ko diina kan ma yuksadu bihi l itiqadu duna al amal ko konko fandete e fiɓugol e muɗum hara gollaka taho on tigi fiɓa tun taw ka ɓernde nden noon golle ɗen artoyay kono finde nden taw koye nde wonu ka ɓernde taw o wi wo ka aqidatu wujudillah no jeeya e fiɓugol finde nden taw wondema Allah hino wooda woodede Allah taw ɗum wiyete al aqida woodede Allah subhanahu wa ta'ala wa ba'thi rusuli wal jami'i aqaid aw wal jamu aqaid o wi ko won tigi wood fiigu ka ɓernde muɗum wondema Allah hino wooda kadi himo nelinulaaɓe kañum kadi ko ara findina nde ɗo tagore waɗi noon tagugol nde ɗo tagore tun accirande ni hara fuyi imminaka e mayre wiya yonde rewu laawol ka duwa rewede ɗon janngo yawmal qiyamati haray hino hawnaki ka bani adama daro yo wiya Allah men nde a taguno men tun adduɗa men kono noon a hollano men ko hombo jokkete e ko honno rewrite kadi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko ya hoolomo jaɓa noon kadi ɓe leli ɗen iwtira ɓaawo maɓɓe wo haray so wiyama aqida ko ɗum woni finde wootere nden ka jam usi moɓodirama ko aqaid ko piɓe o wiwa khulasatuhu ko faandi e muɗum ko laɓɓingol ko wiyete ko aqida o wi ma aqada al insanu alayhi qalbahu jaziman bihi fa huwa aqidatun sawa'an kana haqqan aw batila ko wiyete ko khulasatu aqida ka fiɓugol ko finde imanagal ka ɓernde ɗo wo ko hunde nde neɗɗo o fiɓi ka ɓernde mum o fellitinde ɗum woni aqida on wo woni noon ko gonga woni ko fenande ko say ɓay tun hiɗa fiɓi hunde nde nde ɗo wiya ko nde gonga ko ɗum ɗo woni komi jogii kon
joni sa fiɓi ɗum ɗo woni ko gonga woni ko fenani ko wiyete ko finde ko ɗum wiyete finde amma noon al aqida fil istilah hare ko wiyete kon aqida finde nde ka shari'an ka fenjitugol o wi hiya al umuru allati yajibu an yusaddiqa bihi al qalb wa tatma'innu ilayha an nafs hatta takuna yaqinan sabitan la yumajizuha raybun wala yukhalituha shakkun o wi ko wiyete ko aqida ka sar'an ka fensutugol wo ko ɗin piiji ma ko nden hunde waɗɗinde dow neɗɗa on nde o fiɓa ka ɓernde makko o noɗɗino o yondino e nder mayre wonki kin tawa hino jaɓi ɗum ha nden nde wona kadi soobe tabitu ɗum kañum kadi hara sikke o jillale mum ko ɗum wiyete e al aqida fil istilah o wi haray reenuɓe ɓen noon oɗo aqida ka sunna alhafisuna li sunna renaɓe ɓen oɗo sunna nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam o wi wa hum a'lamul huda wa masabihu ljuja thumma man tabi'ahum min ulama l'islam al udul min al a'immati al a'lam al mashhudi lahum bil imama wal fadlu wattiba'i sunna wal imamati fiha wajtinabu al bid'ah wal hadar minha wa mimman ittafaqat al umma ala imamatihim wa azimi sha'anihim fi ddin ko ɓe woni ɓe o wi ko ɓe renan ɓe sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hiɗen andi ko woni ko sunna ngal ko laawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon woni ko imamuɓe fewuɓe ɓe tawi kadi ko ɓe koode jalbanɗe tawi kadi ko ɓe ñentinteɓe jannguɓe ka dow diina nunɗuɓe kañum kadi ko jeeyaɓe jannguɓe anndaɓe ɓe allah subahana taala suɓi seedanaɓe kañum kadi imamu yagal muɗum ɗum woni ɓe ñentinaɓe hiɓe seedana ɓural maɓɓe ngal kadi hiɓe ñentini sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kadi wonugol maɓɓe kañum kadi imamu e dow ɗeɗo mofte kañum kadi hina kamɓe suuɓi hoore maɓɓe ko nelaɗo sallah sallam suuɓi inni ko ɓeɗo ñentinton e ɓawon hiɓe woɗɗiti ko wiyete kañum kadi kala ko fuɗɗa tawi islamu newnano e ɗum fuɗɗe tawi ko wonti fuɗɗani hoore mum ɓe woɗɗiti ɗum kadi hiɓe pottiti kala ko wiyete ko fuɗɗande ka nder l'islam kañum kadi koko mofta ɗen fottani e dow maɓɓe wondema hiyi ko ɓe imamuɓe moƴƴuɓe kañum kadi e towugol martaba maɓɓe on ka nder dina hare ko ɓeɗo wiyete ñentimɓe sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon haray no jeeya ɓen sahabaɓe makko ɓen ha hewti e tabi'ina en e tabi'ina en ko ɓeɗo wiyete yimɓe ñentinteɓe ɓen jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hino yewta en fi ɓeɗo o wi wa qala ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم جوميراد سبحانه وتعالى o yiwten ga deftere makko teddude o inni ɓen attinoɓe aramɓe ɓen ka attinoɓe immorde ka feruɓe e ka wallunoɓe ɗuni ta kamɓe madina ɓen e ɓen jokkuɓe ɓe kala laawol moƴƴol Allah subhanahu wa ta'ala wi min de mi weltanike ɓe radiyallahu anhum Allah jonni ɓe titre wonde makko ɓe radiyallahu anhu ko weltanike ɓe kamɓe kadi ɓe wi min weltori joddi Allah ndin Allah wi ɓaawa ko weltaniɓe kon kañum kadi na o weltanike ɓe tumo hatti ɗon o fotaniɓe aljannaji hino ila sengol e majji canɗi kadi hina yoɓe naato hande ɓe yalta janngo Allah wi ko khalidina fiha kadi ko toon ɓe luttoyta yo Allah waddon e maɓɓe Allah wi noon naadede luttine ka nder aljanna toon o wi ko ɗum woni ɓural mawnugal ngal ɗum noon yo Allah subhanahu wa ta'ala okkiɓe ɗum ɗo yande kadi Allah okkoyen wa qala annabi sallallahu alayhi wa sallam khayru nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum nelaɗon sallah sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ɓe maaki ko qarnu an on qarnu maɓɓe ko ɓe wurdi e muɗum ɓe ɗum woni sahabaɓe wurdi ɓe maɓɓe ɓe maaki ɓe ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ɓe maaki si feƴƴi e ɓen kadi ko hikki ɓe ɓen ɗon si feƴƴi e ɓen ɗon kañum kadi ko hikki ɓe ɓen ɗon en anndi jakka ko ɓeɗo woni ko ñentinte par ce que ko nelaɗo tigi seedaniɓe wondema ko kamɓe woni yimɓe moƴƴuɓe ɓe joni noon hara ɓeɗo ñentinteɓe hiɓe mari imamu ko woni imamu maɓɓe on o wi wa imamu salafu salih huwa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en anndi jaka ɓe moƴƴi ñentinteɓe sabu noon kamɓe imamu maɓɓe on mo ɓe ñentinta on ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko kanko woni ko sinci laawol ngol o sincingol immorde e yamirode jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no seedani en ɗum o wi wa man yuti'iru llaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqin
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إجاك أوضو إمام جنينتي سيدو كدي هناك أنكو سبي هور مكو الله سبحانه وتعالى سبيمو الله سبحانه وتعالى وي كجب سنة مكو تدونده وي كلا أندوفتي دو الله ودوفتي نلا دون صلى الله عليه وسلم وي وندما وندو يا إبم يا الله سبحانه وتعالى نيمي نوي هم بنو وني بن نيمي نابه ko jeyaɓe annaba ɓen e gonguɓe ɓen e yannuɓe sahiide ɓen e yimɓe moƴƴuɓe ɓen Allah wi wondegol e ɓeeɗo moƴƴi yo Allah waɗe wondeɓe maɓɓe haray ko ɓeeɗo woni ñentinteɓe ɓen haray si ɗon feƴƴi faamen kadi ko honɓe noon en faami ko wiyete kon ala qidatu lughatan wa sar'an joni haray faamen kon ɗum woni noon ahlu sunna في اللغة تعرف السنة كدتاو كون وني سنة كلغة وي السنة في اللغة مشتقة من سن يسن ويسن سنا فهو مسنون وسن الأمر أي بينه وكويتي سنة كهون كلغة كو إمرد كو مؤجني ما كو مؤجنا كنوني كو لاول وهي بيويا كانكو كو مؤجن دو ko sincuɗo ɗum wiyete sunna wiyete noon a sunna kadi hiya tariqa ko laawol kadi joni si goɗɗo landinoma tum men nani onon ko onon woni ahlu sunna wal jamaa toon hi ko on ɗum no woni nde finde moɗon en faami finde nden ko finde nde on tigi tuɓi ka ɓernde wondema ko allahu subhanahu wa ta'ala woni ko tagi tawo e kadi ko laawol ngol ƴettingol ko laawol ngol nela sallama sincingol ngol allah subhanahu wa ta'ala jonnimo kadi joni noon ka sunna haray ko en faamu ko wiyete sunna ina wigol tum menen meɗen ñentini sunna on ɓe landoma ko on no woni on sunna e sunna on ko menen men tama e juuɗe ɗen sunna on ko men accita e waare hina ɗon tawa hewtaɗo ɗon tawa ɗon ko jeeya ɗum e sunna ko ɗon ko moƴƴingol ngol ko waɗugol ngol kono ko on ɗum woni sunna on ko haala arab o wi hiya tariqa wa sira ko ɗum woni ko laawol e maara ka rewete ɗum woni gotum mahmudatun yettangol kanat am mazmumatun ko imma ko laawol yettangol ma ɗum añangol kono fof ko laawol fof ko sunna wiyete ɗum ni laawol wa minhu qawlu nabi sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e muɗum fiyen faamu ko wiyete ko sunna ka laawol maako nela sah sallam ɓe maaki la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran aw sibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in nelaaɗo sah sallam ɓe maaki wo on ñentinayi laawol ɓen attinoɓe on cuɓal e sogonal imana kala ka ɓe rewi on ñentinayi ɓen on jokkay ɓen ɗum noon noon hina wondema ko mantugol en ɓe wino en goy ko yimɓe tawaynoɓe hannde ko wiyete ko ko ɓe wuuri ko ɓe anndi ko gasul fikri ko tournugol ko e julɓe ɓen acca wombo walngal ino woni ka julɗo yaagal ɗon kono hara hoore nden tournino naka l'islam nde woni ko ɓen hannde ko ɓe waɗi kon wiyeten ko ɗum woni pinal nela noon maki wo ñentinoyay ɓe o jokkoyay ɓe hannde noon komin ñalande ɓe makuno ɗum hari kamɓe sallallah alih sallam hari o zaman men ɗo hewtali hannde julɗo o si o ɓornike no julɗo mbaadi julɗo no wi'ira noon hara hiɗen anndi konngol koye waɗete hoore makko kon si o acciti waare kan ɗum kadi hiɗen anndi ko wattete hoore makko kon so o waɗi kufune kadi hiɗen anndi ko wiyete hoore makko kon jooni noon taw haray nanndintinagol e oɗo imamu ahlu sunna woni ñentinteɗon ka laawol sunna mo nela sah sallam kanko tawata ko laawol makko ngol o waɗi ngol nanndintinagol e oɗo e nanndintinagol e laawol ngol ala e ngol ɗo ngol har ko holngol nafata e ngenen e tele ɓe wii almar'u ma man ahabba neɗɗo on o wondo e mo yiɗoyi on si tawi hannde enen e yiɗi ɓornagol coñci ɗi tawruɗe mawɓe meɗen ɓen fokiya o meneta ko fokiya e baraya e wutte ɓe inna wutte e dolaka e nder nejo janndi ɗin e tawi ɗin ɗon no wela en e wattike e waɗi puutoru alhamdulillah yiɗo o inna a ɗiɗo ko coñci mawɓe fuuta jalloɓen a anndi o weltoray kono sen acci ɗum ɗon en ƴettiɗo pantalon ji gisma ko ɗi waɗote ɗen ni kadi ɓay koye fof ɗi wattade kadi en waɗi keppiji ɗi ɓeya waɗata to ɗin mo fotti e men to ɓenna e ɓe no nandi e ɓe anndi e leydi to kadi ka fuɗɗorte 00 en to kadi on anndi haray ko ɓen ɗon nandintini ɗen kadi joni noon haray sincuɗo laawol meɗen ngol on o wi ƴette min komi addi kon sabu noon aroyay e zaman o ñentinoya ɓeeɗa tawa hako ɓe yaari wo haysi ɓe naatoyi e nder ngayka nokkugoɓe maaki haysi ɓe naatoyi e nder ngayka ngiiru
wo nato o ñentinoyaɓe toon hande tawa si anga wattike ɗo ko coñci ɗi wiyaɗi yo watte ɗin ɗi wiyaɗi yo ahlu sunna wal jamaa yo geru ñentina ɗin ko ɓiɓɓe ma ɓen taw fuɗɗotoma wiide baba nga fi na ɗi wattete fewno ɗo ina ɗi wattete fewno ɗo si a jaɓi ɗum no yalta sansa ɗin no wattoɗa watteteɗi ɗin kono noon sabi darura en yewtitaɗo ha men inna on wattagol pantalon e chemise no harmi tentini en yaha golle en ɗaɓɓoya dépense kono sen fokkitiga jullirde kadi na ɗo fortata kadi ma watto ɗen ndindi yarden ka golle ɗe e watto ɗin aren ka jullirde ɗen wawi wattade ɗiɗa watto ɗen kufono meɗen o aren ka jullirde kadi ka donc ɗen andi jaka haray waɗuɗen ɗiɗa sabu darura ka golle men to fiyen wuuru gurdal nafay ɗam fiyen wuuru gurdal lakkere meɗen ɗan sen fokkiti ka jullirde watto ɗen coñci ɗiɗi imam men on kadi wattiɗi wadde noon si goɗɗo woni ɗo joni hakkude men ɗo hay si tawi mo windi ɗo ko police kono ɓay tunko sifa ko watti ɗen ɗo o watti ko sina enen anduɓemo ko police ɓe gendata kaari ko police hono so waɗi tenni police tungo dari ka dambugal ɗa hayni ɗomo wiyata kaari naati ko ɓe ennata ko police naati siko ministére kadi ko watti kon ko ɗum ɓe ennata ko ministére jono dariɗa ka donc awa andi jaka an kadi sa wattike tun ko mawɓe ɓe wattino kon a gartoɗa tum ɓe nayi ko julɓe ɓe hontoni ɓe wiyata ɗo ko heferɓe ɓe hontoni kadi par ce que ko tawreɓe ko coñci l'islam donc haray ko ɗum ɗo woni tariqa ko ñentingol laawol ngol o wi noon ko wiyete a sunna fil istilah sen landama kadi kon ɗum woni ngol laawol sunna ka sharia ɓe inni wo hiya al huda aw hiya al hadi ko ɗum woni ko peewal alladi kana alayhi rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wa ashabuhu ilman wa itiqadan wa qawlan wa amalan wa taqriran wa tutlaqu sunna aidan ala sunani al ibadat wal itiqadat wo ko wiyete kañum kadi sunna ka istilahan ka shar'an wo ko laawol peewal ngol nelaɗo ɗon sallllahu alayhi wa sallama e sahabaɓe muɗum ɓen wonno e dow mum ngol ka gandal e ka finde e ka konngol e ka golle e ka ñinnugol wo ko ɗum wiyete sunna ka istilahan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder nde yewtere ɗo hiɗen faami hiɓe ñentinire piiji tati hiɓe ñentinire maako si ɓe maaki ɗum ko sunna nelaɗo noon nokku goo hiɓe ñentinire golle ɗe ɓe golli hay si ɓe maakaali wono ko hajju ɓe arano ɓe inni ko ni hajjirte ɓe maako no husu anni manasikakum ƴette e an dewal moɗon ngal ɗum woni hajju no hajjirte noon waɗe no mi waɗiri noon ɗon kadi ko sunna fi'liya amma ko wiyete kon igrar ñinnugol e ko nelal sa sallam waɗi ko huunde nde tawata goɗɗo ara waɗa yeeso maɓɓe woni ko ñaamete o ñaami ma o golli gollal nelal sa sallam fanke dow maggal ɓe haɗali mo ɓe naali accu ɗum ɗo moƴƴa ɓe wi ɗum kadi ko sunna istigrariya ko sunna ñentinirteɗo nelal sa sallam sabu noon sino harmuno ɓe accatano ha o waɗa ɓe fanka ɓe inni wo hunde nde kande moƴƴi ɗon ko on saahi ɗon nde yewtede si nde boni kadi ko on saahi ɗon kande boni ɗon nde yewtede sabu haray daruriya yo yewte on ko on saahi ɗon haani yewtugol ko ɗum waɗi nela sa sallam ɓe fankataɓe e dow muɗum haray ɓe andi koko boni haray ɗon en andi sunna ahlu sunna en faami sunna lokatan wa shar'an joni ko heddani en ko on ɗum ko aljamaa se ko ɓendata ko ahlu sunna wal jamaa tayib o wi aljamaatu fi lugha kadi ko wiyete jama ka haala arabu ka lugha o wi mahfuzum min aljam'i wa huwa dammu shay'i bi taqribi ba'dihi min ba'din yuqalu jama'atuhu fajtama hino wiye ko wiyete jamaa ka haala arabu o wi ko moɓidirgol hunde ɓannidirgol hunde e hunde o wiya min ɓannidiri hunde nden nde moɓodiri ɗum wiyete jamaa o wi noon ka istilahan o wi ɗum hiya ko jama'atul muslimin wa hum salafu hadhihi l umma almarhuma almubaraka min alsahabati alkiram wattabi'ina alizam wa man tabi'ahum min ala'immati ali'lam bisidqin wa ikhlasin wa ihsanin ila yawmi ddin alladhina ijtama'u ala alkitabi wassunnah وساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعلما وعملا ظاهرا وباطنا هريكو بيدو ويتي الجماعة كهالا عرب شرعا هر ان شرعني في كفي نينغول ويبن كو جماعة جلبه كو بيوني
haray ardiɓe ɗeɗo mofte ko yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yurma waɗaɓe barki kañum kadi jeeyaɓe e sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam e ñentimɓe ɓe tedduɓe ɓen e kala iwtirɗo e ɓaawa ɓen ɗon immorde e hoore ɓe ɓanginaɓe andaɓe e hoore noon hara kadi koye goonga ɓe jokki ko ɓe ñentini kon e hoore kadi hara ko e hoore anni e laaɓuɗo e moƴƴingol golle ɗen ha janngo yawmal qiyama tawa kadi hara naafini tun ɓe moɓodiri ko honɗum ɓe moɓodiri e dow muɗum ko ɓe moɓodira koye dow deftere Allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe woni e ngol laawol ɗon ngol nelaɗo sallah sallam wonno e dow muɗum ka fiɓugol ka finde e ka gandal e ka golle ko feeñiwo ko suuɗiwo ko ɓeɗo wiyete ahlu sunna wal jamaa o wi fa ahlu sunna wal jamaa ko wiyete ahlu sunna wal jamaa humul mutamassikuna bi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa man tabi'ahu min ashabi alkiram wattabi'ina lahum wa man tabi'ahu wahtada bihadihim wa salaka sabilahum fil i'tiqadi wal qawli wal amal walladhina istaqamu ala al ittiba'i wajtanabu al ibtida' wa hum baquna zahiruna mansurun ila yawm al qiyamah fa ittiba'uhum huda wa khilafuhum dalal wi ko wiyete ahlu sunna wal jamaa wo ko ɓen ñentimɓe ko ɓen jettuɓe deftere Allah on deftere Allah subhanahu wa ta'ala ñentini sunna nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam e kala ɓen iwtirɓe e ɓaawa makko woni sahabaɓe makko tedduɓe ɓen kañum e ɓen iwtirnoɓe ɓaawa wiyeteɓe taabi'ina ɓen e ɓen jokkuɓe e ɓen ɗon e dow peewal ngal nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam ardi ngal o ƴettingol laawol maɓɓe kañum kadi laawol ngol hara ƴettangol ka finde e ka konngol e ka gollal e ɓen ñiiɓuɓe dow ngal ɗon peewal kañum kadi ɓe woɗɗiti kala ko wiyete bidia ɓen kadi hara ko heddiɓe hoore ɗum kañum kadi ko ɓe feeñuɓe dow ɗum ɗon ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala walli ɓe dow ɗum ɗon kañum kadi ha janngo yawmal qiyamati wo hara ko ɓe woni yimɓe fewɓe ɓen wo haray noon ko luutondire ɗum ɗo ko majjere mo luutondire ko ɓeɗo addi kon haray ko majjere woni e muɗum haray khulasatul qawl ka wiyete ahlu sunna wal jamaa fi mafhumi ahli sunna wal jamaa fi en faamu ko homɓe woni ɓen ɗon kay raɓɓini gongol ngol par ce que en waɗiri point par point andugol ko honɗum woni aqida taw en andugol e ahlu sunna wal jamaa joni o wi fi mafhumi ahli sunna wal jamaa o wi innaha alfirqatu allati wa'adaha annabi sallallahu alaihi wasallam bin najat min bayni alfiraq wa madaru hadha alwasf ala ittiba'i sunnah wa muwafaqati ma jaa fiha min al-i'tiqad wal ibadat wal huda was suluk wal akhlaq wa mulazamatu jama'atul muslimin hara ko ɓeɗo wiyete jama'atu ahlu sunna wal jamaa o wi nden ko nden fedde nde laaɗo sallallahu alayhi wa sallam fodi e daalol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o fodi ɓeɗo wondema ko yimɓe daɗuɓe hakkunde e feddeji ko ɗuɗuno e hoore leydi wonon laawol nde fedde ɗo ko ñentingol sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam e ko hawrodiri ko ari ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala immorde ka e ka maako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gila ka finde ha heɓi ka dewal ha heɓi ka peewal ha heɓi ka jikkuji ha heɓi kañum kadi ka suluka e akhlaq no fof ko jikkuji e wa mulazamatu jama'atul muslimin ay tawa kadi ɓe wondi e jama julɓe ɓen mi mana on tigi wona feere neɗɗo goto so woni feere o kontatake ko jama donc haray ko wiyete jama'a sunnat ahlu sunna wal jamaa bi mana ko ñentimɓe laawol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hara kadi e hoore kon ko ɓe ñentini ko laawol yaadugol e deftere Allah nden e maako nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam haray ko ɓeɗo wiyete jamaa haray noon nde ɗo fedde hino woodi laawi e ko ɓe waɗi kon istigrar ko ɓe ñinni kon ñinniri no Allah o faalirano eno nela sallallahu alaihi wasallam makiri noon gila ka imanu billah imanu bi rububiyatillah wa imanu bi asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyatihi e hoolagol ko honɗum woni e deftere Allah nden e hoolagol malaikaɓe honno ɓe woniri e hoolagol yawmul akhir ñalande darngal e hoolagol ɓe alqadar khayrihi wa sharrihi ɗum ɗo fof haray mawqif ahlu sunna wal jamaa no woodi ko yewtifi ɗum ɗo hayso yewtere hereɓita kon fof kono haray ndaaren taw ko honɗum ahlu sunna wal jamaa woni aqida muɗum ka al imanu billahi ta'ala o wi mawqif ahlu sunna wal jamaa fiiga gomɗingol Allah subhanahu wa ta'ala ɓayɗen andi malal neɗɗo ngal fof taw finde jiɓetede nden taw
fiyo nde jaɓe taw fiyo golle ɗen heɓu ka waɗe ko hoolagol Allah on taw ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam eɗen andi ko ɓe arti noddude e sahaba ɓen e ko ɓe arti noddude e dawa maɓɓe fof ko fiyo yimɓe ɓen heɓu finde wondema la ilaha illallah ka ko ɗum ɗo ɓe noddi e muɗum ko yahata ɓuuri duuɓi ko yahata duuɓi sappo hiɓe nodde ɗum ɗo Makka ha sappo e tati ha sappo e tati hiɓe noddude ɗum ɗo e nder leydi Makka ndin fiyo yimɓe ɓe jaɓu tun wiigo la ilaha illallah kono ko ɗum ɓe Qur'ana wino en ɓay tawi kamɓe ɗum no satte maɓɓe ɓe inne a jaala al alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab kanko mo wawi ɗiɗo allaji ɗuɗugol fof ɗiɗi men hoolol ɗo fof no woodi toon artikoru ndun ka ndiyam no woodi artikoru ka hendu no woodi artikoru ka jawdi no woodi artikoru ka ɓiɓɓe no woodi addanay ɗumen e fiiga yiite no woodi addanay ɗumen fiiga toɓo ɗiɗo piiji fof kanko hawta e ɗiɗo fof o wiya ɗiɗo fof no wawi wonde ilahan wahidan reweteɗo goto inna hada la shay'un ujab aw ko hunde mawde woni ko Muhammadu addi ɗo ko ɗum wonɗo probléme o Makka gueɗe o fof ko fi ɗum ɗo ko fi yo accide rewgo sanamuji ɗin rewe wotidine Allah goto o ko ɗum ɗo wonno ko ɓe añiri nela sa sallam ko ɗum ɗo wonno ko ɓe piirira kadi ko tawdari kamɓe ɓe jaɓali ngol ɗo konngol ɓe jaɓali wondema o waktu ɗo fof goto ɗum no wawi hunnande ɗum ɗo aynugol ngiɗo aduna windo ngi wondiri ɗo ni leyɗele jeɗɗi e kammuɗi jeɗɗi wiya ko Allah goto wayni ɗum ɗo kamɓe haɗi ɗum no satte maɓɓe ko ɗum wanno ɓe jaɓali naatugol ɓen ɓe pottiti few jaɓuɓe naatugol ɓen hooli kadi naati few hande noon hiɓe mari wiwɓe naati kono taw ha hande no woni sappe maɓɓe ɗum waɗi ko ma heɓe nde ɗo finde wiya he andi noon miɗo hooligoye Allah kono est ce que Allah no andi winde e leydi kaariri kadi ma est ce que Allah no andi wingola leñol kaari won ma min kam mi wonɗo est ce que Allah no nandelan ko miɗo wolde ko fanniɗa jogui nde finde ɗo anda heɓal ko wiyete kon aqidatu la ilaha illallah wallahi sa hoolike ɗum ɗo na ya sikkito si Allah no andi no woodi ko andi ko ya sikkito an isi no woodi ko anduɗa par ce que miijogol maɗo e jomiraɗo subhanahu wa taala haray no heccuma honno no waɗi no heccuma inni gorko goto arno tawi neɗɗo o inni tawi on noon amo allahu akbar o Allah no mawni o he Allah no mawni kono est ce que ɗa wawina yetade ko ha honto Allah mawni o wi wo sikkami wawata yetade ha honto Allah mawni wo kono ɗa wawi waɗande lan tun ko ɓenta kon estimate yani eɓɓangol lan tun ha honto tañƴiniɗa hemo mawni o wi womi alaka mi eɓɓa ɗum wono eɓɓanala tun gokkul ni o inni mi wawata o sattini e makko ha wonni ma o eɓɓana mo inni a joni o hatten yo ara janggo hara mi miijiti ko konto mi eɓɓata ko wigol Allah no mawni kon o inni joni janggo fotten ka binde ndiyam ka sera bahar oya gorko o yiyen janggo mo ɓe halde ɓe fotti ka sera ndiyam gorko ganndo o atti hewtude ka sera jaareni e sera ndiyam andi ko jaare woni toon ka ɓen takkono ka bicci o ari e ƴetti lekkum o jasi ɗon gaykum haa kon luggi o ƴawni jaare ngo wallini sera gaykum no luggi moƴƴano oya gorko on lanndinoɗomo ko hanto Allah mawni on waari tawi mo jooɗi no wonni o a ko ɗum joɗɗima ɗo ko ɗum wonɗa wadde wo a mi ɗo jooɗi ɗo ko ɗum ɗo tawɗa mi waɗi ɗo wo ko fiyon ɗum kum gaykum ɗo jasanɗa kum o inni wo ayi o bahar ɗo o inni wo ko ɗum mi faala waylude ka gaykum ɗo o hennimo wo o bahar fof heƴay kum gaykum wo miɗo tanƴini ɗum wo wawa feeti wo o bahar fof wawata heƴude kum gaykum ɗo wo mimi sikku noon noon hari ɗa mari hakkille simi landima fii ha ko honto Allah mawni kono mi tawa ala hakkille o yayni wo wawa andi jaka min mi ala hakkille kono ko an ɓuuri wonde mala hakkille par ce que si tawi an tigui a andani hoore ma na e deftere tippoɗa na e hadis na e goɗɗum ngo an tigui a janggani hoore ma o baharu fof heƴata kum gay kum ɗo ko no fi Allah heƴirta kum ko umma an ɗo toujours kum fotay kum ni kadi o wi awa andi jaka a wata andude ko hawanto Allah mawni donc ɓe gayni ɗon gando on waɗimo ɗon zéro vie partout ɓe certi a wara fi mawnugol fi Allah subahana wa taala ko an sikkitoto si no woodi ko annduɗa naya sikkito si Allah kan no woodi ko anndi ko ɗum waɗi wo haray mawɗi fa ahlu sunna wal jamaa fi ka gomɗingol Allah haray kamɓe hiɓe gomɗini Allah taw a tasdiqul jasim gongingol pellital e ñinnugol e ko timmi kañum kadi e qirritagol kañum kadi qirritande timmude wondema Allah subahanahu wa taala on himo wooda ka rububiyati ka jeygol makko annahu khaliqu kulli shay'in wa rabbu ko kanko kadi tagi kala hunde ko kanko jeyi ɗum kadi wa malikuhu wa mudabbiru ko kanko laami ɗum ko kanko fewjata fi ɗum kañum kadi hiɓe hooli kadi bi uluhiyati hiɓe hooli wonugol makko Allah yagal kadi hina kanko goɗɗo go waɗimo yo wonu Allah kanko ko kanko waɗi hoore makko
ko kanko waɗi ko waɗete kon ko kanko waɗi ko miijorta ko honɗum wonno hanno Allah wooda kadi aɗo Allah woodude ko kanko jonnuma ɗum taw ɓay ɓaawo zéro ɗen anndi ɓaawo en ko zéro ka donc ɓaawo Allah kadi ngadi ari goɗɗum ngo ala ko kanko woni fuɗɗuɗo mo lannata ɓe mana fuɗɗode makko nen kadi noon nde mara bidaya wiigol ko ɗo o fuɗɗori kadi tagu makko ɗum kadi ko hingo no fellita heno woodi ko en ko yewti en kon e muɗum wondema heno woodi kono honno wayi ɗum kadi en annda o wi laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir o wi o hooloɗe uluhiyatu makko ay istihqaqihi wahdahu al ibada wondema ko kanko tun jojji kadi e reweede ko hooloɗen kadi bi asma'ihi wa sifatihi inɗe makko ɗen kañum kadi jaɓinen kadi no wiiri noon e sifaji makko ɗi o sifori noon ay ittisafihi bi kulli sifatil kamal no sifori noon e sifaji timmuɗi e wono otil jalal wal asma al husna eno indiri inde makko moƴƴuɗe ɗen no mawɗe ɗen kañum kadi jaɓiren noon wondema kadi la sharika lahu o mara kafidiɗo kadi o mara goɗɗo go walla o mara premier ministre e hay pus e muɗum ɗiɗo fof o mara fi khasa'isihi e ko hertanimo e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wal qiyamu bi muqtada hadha al iqrar e daragol kañum kadi e pellutugol ngal ɗo pellital ilman wa amalan ka gandal e ka gollal ɗum ɗo haray e wooli ɗum ɗo hooloɗen wondema al aqlu salim wal hissu inda al insan wa shar'u al munazzal wa huwa min al iman billahi ta'ala al iman bi wahdaniyati no jeeya gomɗingol Allah ngol hoolagol wotinɗingal e gotam mbako makko ngun e wonugol makko kanko Allah e inde makko ɗen no sifori noon eno faandira noon kañum kadi ko noon ɗe wonir ɓaawo ɗum kañum kadi hooloɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala jeygol makko ngol waɗi noon sen hoolike jeygol makko ngol wondema tawhidullahi ta'ala wa ifraduhu bi af'alihi woɗinɗingol makko e jeygol makko e golle kala ko neɗɗo e kanko Allah ko hande muɗum ko wondema ko kanko tun wotani ɗum kadi woodani ɗum kañum kadi hara ɗen jaɓi ɗum kañum kadi o wi wa qad qamatil adillatu shar'iyya ala wujubi al iman bi rububiyyati llahi ta'ala والقرآن العظيم مليء بذكر الأدلة على ربوبيته تعالى نجي أيمون قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى وي يتور ونمي الله جيرو تقول نتاود نوك كانكو جي فوق ومرا قطقو مكاف دي مولو ونوكو وي على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فامدي كو كانكو ودن تقول نكو كانكو كانيم كدي وني جيرو تقول نكو كانكو وني تقول دون كانيم كدي نو هاري لانغو ودنيمو مانغو ودنيمو ɓaawo ɗum ɗo noon kañum kadi ɓe wii wondema haray ɗum ɗo julɗo e keefeero fof hay heefere ɓen hino hooli ɗum ɗo wondema ko kanko Allah jeyi ko kanko tagi joomiraaɗo subahana wa taala o wiye wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun si alandike ɓeene ko hombo noon tagi ɗi leyɗele ɗe leyɗele jeeɗi e kammo ɗi jeeɗi noon ko ɓe wiyata ko Allah subhanahu wa taala woni ko tagi ley ndi wo kammo nguwo ɗum no wi'u woya yettu Allah ya faamu hara ko ɓuri heewde e maɓɓe ko woni ko ɓe annda kono noon heɓe anndi wondema Allah heno woodi kadi o wii kadi qul man yarzuqukum min as-samai wal ard amman yamliku sama wal absar wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiiɓe kañum kadi landiɓe ko hombo woni arti ko won immorde ka kammo e ka leydi ɗo e ko hombo jeytani ɓe nanɗe ɗen e darɗe ɗe ko ɓe mari ko e ko hombo yaltinanta ɓe ko wuuri e nder ko maayi yaltinta ko maayi e nder ko wuuri e ko hombo woni ko fewjata fi fewjoje ɗen fof ɗum kañum kadi fof ɓe wiye ko Allah wiɓe afala tattaquna e no o hulatano oɗo Allah mo andir ɗon dipiiji ɗo ok haray gaaruɓe takkoɗoɓe tawi no waɗi tike ka oto fof haray si yo ndaaru leer on si ɓartike ɓe sansa watta ɓe windan ɓe yan si ɗum ɗon feƴƴi haray mawqif ahlu sunna wal jamaa honɗum woni enen ahlu sunna wal jamaa mawqifu meɗen on kañum kadi e tawhidul uluhiyya jeygol Allah subhanahu wa ta'ala wonugol makko uluhiyya on bimana jeytugol makko e towugol makko ngol kañum kadi ma'anahu al itiqadul jazim wal iqrarul kamil ko ɗum woni ko finde timmude e ñinnande timmude wal itirafu tam e fellitande timmude bi anna Allah ta'ala wonde man kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala huwa al ilahul haq wahdahu ko kanko tun woni reweteɗo gonga on kanko tun kadi o mara goɗɗo go mo kafida o mara e mara Allah go Afrique Allah o yano Europe ma o ya Allah no Australie no
ko kanko Allah jeyi fof ko kanko ɗum kadi woodi ko kanko ɗum kañum kadi fewjata fii few kala ko fewjete kon e hoore leydi ko kanko ɗum fewjata fii mum kadi ɗum kadi o marama o diisoto kadi wi o waɗa ɗum ɗo wayayna accu ɗum ɗo o yenno ken nu ko alquran o wiide hinde woni no reweteɓe ɗino dowga o wi e yiyano probléme waɗayno dowga sabu ñande o yafalno e ndiyan sadio yano faala e nangue yaltu a andi ɓe lutodirayno ɗum noon probléme wonayno dowga ɗum noon tawde ko kanko ɗum fewjata haray ɗum ɗo kadi hiɗen duwa hoolade ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala o yewten e deftere makko nden qala allahu taala iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sa landama ko hombo woni ko rewata allah subhanahu wa taala ɗo o ardini kanko rewete ɗon taw ɗo yo ardinde gollal ngal o wi ko kanko allah tan woni ko menen enen woni ko reweten ko kanko ɗum kadi woni ko ɗaɓɓirten ballal o daali e aya goo wa man yad'u ma allaha ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihu lkafirun kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o daali kala on nodduɗo ko wona allah kala on rewɗo ko wona allah o rewi allah goɗɗo goo e hoorele ko o marana ɗum dalil wondema allah goo no woodi sona kanko allah allah mo wi ande de haray ñawore makko nden hasbore makko nden haray woni ko amin allah subhanahu wa taala e tele kanko allah subhanahu wa taala wi o maloyta yimɓe heferaɓe allah dando jeede maɓɓe o wi e aya goo wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun mi tagiraali jinna e bani adama sonaɓe rewan ɗum noon ko ɗum ɗo woni ko allah subhanahu wa taala tagiri bani adam haray neɗɗo o ko yo rew allah o wotindina allah subhanahu wa taala o daali aya goo wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun o wi kanko allah subhanahu wa taala men neliraali nelaɓe attinoɓe maɓen min nelaari nelaɗo wo e nelaɗe attinoɓe maɓen si wona menen allah men wahayna e dow makko wondema yo reetoɓe awa rewete ɗo o ala si wona min ɗum noon haare rewelan kala annabaɓen arɓe ɓen ko ɗum ɗo ɓe arɓe yeeti yimɓe maɓɓe ɓen ɗum noon yo allah subhanahu wa taala waɗe rewoɓe men o wi wal ibadatu ko wiyetengal ɗo noon dewal hiya ta'atu min al a'mali shar'iyya ko ɗum woni ko dewal immorde golle sar'inaɗe ɗen allati yaqumu biha al abdu ɗen ɗe jiyaɗon immoto hara no waɗa e muɗum kañum tigi al muslim hara ko neɗɗo julɗo hina kadi yo gollu tun hara o wona julɗo ko ma wona julɗo kadi so waɗa golle ɗe allah subhanahu wa ta'ala jaɓata ɗen taqarruban ila allahi ta'ala liyanala ridahu fi yo tawara ko ɓattorgol allah subhanahu wa ta'ala fi yo heɓu yarluye kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala وتتحقق العبادة بقول القلب واللسان وفي ونغونغا حقين إنا قول لدن توحيدك دنغال وحيدك برندك ويعمل القلب والجوارح وبعمل القلب والجوارح توحيد قول لدن برندن قول لي ترى دن كان يغادي قول لي وني برندن قول لغول مودون ko hola gol Allah subhanahu wa ta'ala tere den kanyum gadi ko jappugol ko holi kon neddo o si tawi bernde jabi wonde ma yi Allah no wodi ɗum ɗon hara enen eɓe wona julɓe fof iɗen kafi ɗon wondema allah no woodi ɗum waɗi so wi walla in sa'altum man halaqa samawati wal arda la yaquluna allah sa landi keɓe hombo tagi leydi kammo ɓeynayi ko allah kono est ce que ɗum ɗon tun yoni ɗum waɗi buya waɗa ɗo hiware mum a yewtide e muɗum ɓe wona e dina l'islam ɓeyna amin minen komin yitun en serta hay fus saabu noon en fof ko hunde wotere hooli ɗe hi kono noon hoolagol hunde hara gollata nde hara ɗum na hoolagol nde noon miɗo hooli kaari kono mi halfintamo est ce que ɗum koko hoolagol mo noon a hooli allah ko kanko tagi leydi kammo kono a rewali mo ɗum woni hara hoolaki mo jakkana gootum marɗe on ana ɓeynama a ɓeyna religion ji ɗi fof ko gootum religion ji fof tawta ala taw buyi ala taw kala ka tawno diina l' islam yalti hannde kadi diina goo mi hamate wona kaɗo diina ka allah yiyatake ɗum ko deftere makko wa man yabtahi hayra al islama dinan falan yuqbala minhu allah wi kala ɗaɓɓuɗo diina goo ko wona kaɗo diina allah wi min jaɓantamo kadi o hatta ɗum kadi o wi wa huwa fil akhirati min al khasirin kala har kadi aray ko perduɗo kadi woni ko jeeyoya toon e jaka diinaji goo buyi ala wigol a no wone ɗon tun diinaji ɗin fof ko gootum hi diina no woduno aɗo diina l'islam arde diina annabi moussa kan no existe no aɗo diina annabi isa kan arde kono ɓay diina annabi isa kan ari diina annabi moussa kan waɗanota kanɗo reɗina kanɗo wannina fi mum taw tawi ko ka diina annabi isa yarete ɓay islam ari diina isa kan wallinano seede muɗum ñande goo nela sali sallam hiɓe tooli saydna oumar addi hokki ɗeru ka windi e tawrata seeɗa o ari o holli ɗum nelaɗo sallah sallam o holluɓe tun de kadi o ƴetta ko ngo hooli koni ko windi toon ko ngoni ko gonga ma wona gonga o ari tun onni nelaɗo hey heewi ɗo yiiɗo gotum e ɗeri eko wonno ka tawrata kadi deftere annabi moussa
on tuma o wi nelaɗo kisan yesso ngon san singo wojji ɓuuri kongo wowi wojjude kon kadi de kamɓe siɓe heetinino ande no yirno ɗum ɗon o inni wo sakilatuka ummo ka ya Umar wo yumma ma perdima e Umar par ce que o andi nelaɗo seetini kamɓe noon ɓiɗano ko nelaɗo seetinanno kon on tuma nelaɗo sa sallam ɓantindare mo weynene Umar yonalima komi addi kon yonalima komi addi kon ha Saydna Umar huuli haray Saydna Umar o huuli fi sabu ko jogi kon ɗerum tawrata kon sabu kunɗo kadi jogagol kunɗo tun noon hinade hoolagol ko woni toon kon famin mbabi awla enen joni wiyowo ɗo amene meɗen wakkili tun joni meɗen yiiɗe ka to dina ma meɗen yiiɗi ɓe to yimɓe meɗen daari men tawi ɓe wakkili e ɗum woni ɓe wona e dina l'islam ɓe ɓe wakkili ɓuuri julɓe ɓe donc minen ko ɓen ɗon mi woni jatigue muɗum joni noon saabu nela sah sallam seedinani Saydna Umar fi mo hocci tun ɗerum ko on ɗum wiiɗa enen taw ɓe ƴetti ɓeeɗa waɗi jatigue acci